मरुओइबा पाउ पिजरी लेंगाकना थौसादबदगी नेशनल हाईवे चाम यांखई जैसामी तिपाइमुक रोडतगी खमासोम फुंजारई फाउबा क्रोमाइटना लंबी सेमबदा सिजनदुना लेरे खुरमजरी मिरेंग ताबिरिबा सिंगबु ताराम नोक्सरी पाउ संदोकना पिजरी लेंगाकना थौसादबदगी नेशनल हाईवे चामगी यांखई जैसामी तिपाइमुक रोडतगी खमासोम फुंजारई ताबा किलोमीटर 13 साम्ब लंबी असि निंगथीना सेंबीदबदगी लमदम अदुगी खुंजासिंगना मणिपुरदा फंगलिबा अतांगबा मिनरल मखल अमा ओइरिबा क्रोमाइटना लंबी सेंबदा सिजनदुना लेरे हिरम असिदा रिपोर्ट अमा आइना हुजिक लेजरिबा मफमसी सिंगाई केंद्रगी मनुंग चनबा खामोसोम फुंगरई खुलनी हाइबा खुलसी यौनबा होनबदा नेशनल हाईवे नंबर 150 जेसामी तिपाइमुक रोडतगी खुलसी यौनबा होनबदा किलोमीटर 13 कुंबा चंगछली कोइलास थाते ब्लैक टॉप तौदे BMW लौदे सेमखिबगी ममी अथुबदा करिगुम अमता तादे मसी मथक्ता खुलसी फाउरगा चटनबा होनबदा लैहौरिबा चालौ तुरेल मथक्ता साबा थोंग ngasiदी लानबा याददना नोंदु थागी मतमदा खुलसी यौनबा होनबदा अवाबगी मसकनी फाउनद्रे हाइना लौबा यारबा अदुम फिबम अमनी अदुबु हेना ngakningai ओरिबा वाफम अमना खुलसी यौनबा होनबदा गवर्नमेंटना सेमभम थोपलमी सेमिदबदगी खुलना पांग सानबा सेमबदा यामना तांगबा मिनरल अमा ओइरिबा अखोगी क्रोमाइट सिंगसिना लंबी सेमसिदा लोइना सिजनरी होजिक येंगसी सिदा उरिबा अमुबा नुंगसिंगसी लोइनमक क्रोमाइट नातनी अदुना अतांगबा मिनरल सिंगना लंबी थाबा सिजनबा हाइबसे लेंगाकी ममी लेतरे लेंगांगना मफमसी यौद्रे हाइबि चप चाबा खुदम अमनी हाइरिबा फिबम सैसिदा सुम मखा चथरगदी मणिपुरगी यामना तांगबा लनसिंग सिजनबम खंगदना अदुम लोसिनखिबा हाइबसे मसाना ताबा वाफमने Government nadi ama desu kunasi bo yang bide kunasi yam nawaye lampi su leite gari pasana paude me su lakde aduga kun asidi kari ama desu tau bide bagi yam na lu na wana leye iste su lakde kana su emle su lakde kana na government kimi tu na yang bide kang bide ekoi kun asigi खुलसीगा थंगना लेरिबसी खयांग हुइसु अमदी पोइना सिंगबा खुलसिंगनी हुइसु अमसुंग पोइ हाइबा खुलनिसी चटनबगीदमा खुलसीदगी चालौ तुरेन ताना चटलबा मतुंगदा अखोगी मफमद चटखिगदबनी अदुबु लाइबक्तिबा वाफम अमदी इंग लिसिंग अनि तरु अमसुंग तरेत अदाइदा PWD ना चालौ तुरेनगी मथक्ता सारंबा थोंगसे सुपनगी फुटकुन मुकी स्पान सारंबा मरमना हौजिति थोंगसी सिनबा याद्रे थोंगसिगी नाकन नाकनदा ओइना तुरेनसी चेलगा लेरे सुंबा इंजीनियरिंग याम सोइबा अदुंबा फिबमसिना खुलसिगा अतोपा खुलसिगा फाउनबा ngамदबगी फिबमनि हौजिक लेरिबा फिबमसि सिगुंबा असोइबा सिंसी से चुमथोबा मतमदनी मणिपुरगी लेंगाकना काचिंगपोया यौबदोरिबसे मधुमगनी खुंजासिंगना पामलिबा वाफमसु ISTV न्यूज़दमा पाउदमजैबा रिचार्ड रंजन खमसो वर्ल्ड इन्वायरनमेंट डे की सरुक अमा ओइना थांगदा लेबा चाउबचिंगी अकोइबदा लोकताक लेक टूरिज्म डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थांगना सिंदुना लमदमसिगी हाना लेजरकलबा मेडिसिनल प्लांट अमदी उहई पानबा उजरा कया थाखरे थोरमदु ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट KH बिधु सेक्रेटरी ओइनाम गुलामजात अमदी TYDA तबुल की सेक्रेटरी प्रेमजित सरुक याखे ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट KH बिधुना लमदमसिगी अइंग असागी खल काइथरकलिबा सिखरदंग ओइरबसु कनबा ngamnanaba फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिष्णुपुर डिवीजन के खुशम नदुना उजरा थाबगी थबक असे पाइखटपनी हाइखी टूरिज्म डेस्टिनेशन ओरकपा अदुगा हुजिकी लेरिबा चाउबचिंग असिदसु लम कोइबा मयाम अमना सुम थुंगबनिना असंग अमालसिंग असिना पिक थना लेरगा खितंग ओरबसु मतेंग पांगमंगदा टूरिज्म लम कोइबा लाइबा कंपुसिंगजिगी पथाफम खदसु पीबंग ngoni हाबि वकलुंदा मांगदा थमजरगा सिंगनबा प्लांटेशन से कोइना छिनजबनि मखा तबा पाउ पिजा ड्रिंगाइदा अटेन ब्रेक मतंग लजरी Guwahati da laing balak pirib singna doctor contact amadi leifam safong gidamakta waningai oidre adom gi service gidamakta pung konmari hangjari Kangla Healthcare Service Bangagar Guwahati ngasima contact tobiro 9706099969 natragana 7002203013 Hakchangi labor solak padagi puju singaktaba hakchang chokthar ba
tumba chaba yaraktaba khong hama nungaraktaba singidabak amatta nairaba upaidi jolib syrup amasu jolib capsule bo changne sinabiyo Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil chabiu karupati oibiu. Masida sunatana lucky common price mayam amasu lejari. Adongi manak nakpa store dagi fangbigani. Chabada hauraba haksang soktaba Bohagi mustard oil, the taste of Assam. Distributor oining masingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact tobirak yagani Bohagi mustard oil. Imphal Valley Academy Co-Education, Khari, Imphal West District. Admission open for Class 11 Science and Arts, including Home Science, for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer, separate boys toilet, separate girls toilet, transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. Asian Girls Academy class 11 science tamnana bagi admission form thajare school sida qualified oiraba mani mapung phana train torbo oja singna takpi tambiri mapung phana same sarba classroom amadi kusukulai folam suna thamlaba laboratory se sang naina weekly and monthly test pangthokli subject khuding mapan gi expert na counseling piri nupi masa sing mapung phaba education gi mangal pibaga loinana fajaba moral character tambiduna lamdam sida nupi sing tha wakhal hanamgi pandam na linkaliba Asian Girls Academy Sagolban and Shiro Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oza singna exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki amadi coaching center asigi exam tips, regular mock test, suggestion amadi study material yamna chanaki HSLC exam si thagadawa satra singna topper oige hairagati matamga chunaraba coaching centers da miyana thajaba thambiyo India gi ahanba national awardee government of India na piba silver dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupamarol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu RK Sanatombi Devi Vidyalaya proudly celebrates 25 years of educating, enriching and empowering our children. Young girls have now become leaders and professionals. And just like our students, our school has also grown. Admissions open for class 11, humanities and science. Download your forms from the school website or collect the forms from the school counter at Pangai Imphal East or Asha Jina Complex North AOC. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution. Second floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Baba, quick zone gidi Tatis College di. Mamal suma pang kuding chamane yo sumangaro pista salabrina. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Amukah na taram nokchari makhataba pau. Awang sekmai da naha singna heroin number 4 amadi tablet sizinabagi sang hengalappadagi lamdam adomda leiba nupi singna madubu thingnanaba mairagi rally ama ngarang numidang satkre Advanced Women Society Awang Sekmai Protection Committee Sekmai Development Committee amadi Sekmai Nagar Panchayat na punna sinduna satkiba mairagi rally eduna miyam punamakna drug thinglasi drug tagi khul asigi naha sing kalhaurasi haibana singba kholaw kaya lauke Sekmai khulgi akoibada rally edu chatlurabagi tungda Sekmai Kaujeng Laima Community Hall da miyam mifam ama pangthoki mifam aduna awang sekmai da drug saba amadi yon ba tawdana ba warning kaya pi khrabani adubu sizinabagi sangdi lep laitri drug yoliba singna khudak tagi lepnana ba sumi fam aduna khanganke Advanced Women Society awang sekmai gi secretary TS Amubina awang sekmai da drug sari ba sting thing hawdra ba dikhul astigi naha kaya arembada punsi tension khragani sahi khragi malmangda khul asida drug saramagi sang khra hanthare haina khallurabani adubu handak ikhang khanghawdana drug sabagi sang wang khalakpagi phibam amada leire masidagi kalhawnabagi dama ngasi mairagi rally ase chatpani haike yamna sara aba thangla aba aduna akoina masi muthatnaba haidana akoi tanaraga ngasi akoi lili se sinjaraga akoi sasabane aduna masi maru phangna muthatnaba sarkagi maikai da su miyang changbiraga Manipur dagi lamai dagi angang sing yelawmi akoi gi isa sing asi kalhausi aduna hairaga si akoi lili sasabane
Loisilakpada maruiba pau amuka na pizari. Lengang na thausadabadagi National Highway Jamaga Yankai Jasami Tipaimuk Road tagi Khamasom Pungzarai Fauba Chromite na lambi semada season aduna laire. Mideng tabiriba singbu amuka na khurumzari.